Kapor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kayalam Ngobha Football Academy, Pynkup Burom yuba Micheldonal Lyngdoh, nakasnong Thangrai, Southwest Khasi Hills District. Ubolong no hikai jong kin honi lekai football jong nong na higher secondary school kabla yorung shakalumpung lekai subroto cup kabla long house nam arajar lai hadelhi Kayalam Ngobha Football Academy kabreidu kin hon kabla yalam duba Micheldonal Lyngdoh kumu coach badminta tala ban yeng harke jong kijat dak baseng yak football academy kum shibenta ban kentiu yak jing lekai football hakathan ranikor CNRD block Hagajia keren bernolom kubor uba Micheldonal ulai thu bo umre satiau coach ubala pas ke jing Pule hindai deling bakasap ke bo Blei ulai Kyrpang hau kat hadu bo ulala ban pinpoi ye ken hoye lekai football jong hanongna high secondary school shaga subroto cup Delhi bad imenta udang beteng banai jing kai kikin hoye lekai football hakathan nongna Sahabat ayam kacing kapi ke macam. Kacing opor kapi. Ban ay sakta. Moment tu nampak kacing sak mau. Ayam kacing kapi ke macam. Nakaliang semua Amsun kalau di jabangan poi kali ke Burom yang ba nakaliang yang dalam sobat ini ke Burom yang ada di sini. Lalu adap ke jing smio kendit mo yang suku nanti ini ba sapoi kali ke Burom yang ba ini di Burom. Kendit ngapa itu nanti bang dia pun di Bensua sama jalan par yang bernikung naskah berayu yang dari Tragura beralam nanti yang bangan yo dari Shym yang kan Ngam dalam yang kan ya di sekolah nak kok nak secondary school dengan sebab aku Blei ni ya kan nak secondary school dia bakal ibit yang apa berkhot yang coach apa sekolah betul oi na hi sha bangang am dei hi coach bala pas li coach bala the training dai lai chung di board mo asu kasap go Blei la ai na sini percang bangan sim coach ni pasal si kalau ba hati kipor kalau batang kamadan football Lyngdoh tiar praktis untuk marka pun peduli gue di Lyngdoh dari seperti itu bagi dia mereka dulu orang kota Burom ya ba nona sendiri kalau job mereka buat mereka membuat dari peduli dari final di nang tani dekat selong mira final jadi ada ni di final Charles hata kapor ko ni ba dalam nanti dengan di sob halang kasali ide student jawa hari kapor mo menta ngadap ka tulis kuman ya ba tulis student jawa kayo ang sing ya kan akademi menta ni dia ya terus ai keteng kaya lam nanti ya lam sudah akademi na kumban ba ina kaleng jong ketika yalam subha gitu ni kenaki nak akan nak course kapor gue pergi level yang makarang lo sampai itu nah ya lah kalian tu yalam subha gitu ni layu an pelong yang dekat ya entar school tournament itu yo tri Islam ngam suku dan tiba kali yalam gitu ni adapsi coach nam benta itu disebut nak benta juga yalam subha gitu ni ikut yang kita beli semua raya shikmat siya kali kami yuki ya bakal kina ko kalabel sa kabel kalabel pan hari kaporo
na tentu kam ya barok bagi pun semua jenis kan kedong ia nong nak rani ko ri boy ya ko Shym ya kan keliti ya ko ke bau dalam nanti dengan dalam waktu so halang ka tadi dia na mata ke kam ya bagi kai tang ya dia ko so minta Shym ni minta ya ko tu sekarang pun semua jenis kan kedong dan itu nong nak ida jadi kita ada Indonesia hadir mentah orang buat hukum ikut juga kanong nak grassroots hang ni ya ke ba nakaliang di office di DSA buat kala ibut yang bagan Shym yang diminta ban puji kena untuk kuat hang ni ringkat buat ini dalam dan tinggal pada student juga di Isfa. Pada kali kakam ya ke bakat ba apa kadang syak kami kepat di rumah kadang klan nyep tadi ini kakam kat kadang lain. Hoi berjalan tadi di Indonesia bagi kena dari dan dibangi lah. Ai proses video lagi ke untuk di Islam ya bagi kena dan nanti sekarang ya kan tadi kaji saya bersesuai tolong namar ba ni hari nak kaya kita ini bilang di under 12 abut pahapot Islam ini minta bumi kena wa bit bahar ini kai henry la cross ya ka apa ya kat Islam umur kalau ba bisa asyuk kawan ni de ting itu berbani kena ba apa yang saya Islam seneng isu option itu mar ba dan bentar si bani ingat kapan nak liang juga sorka nak liang juga office jong itu laku nunggu dia dapat ya kuilem nak bentar jadi yang buku no ya kan nomor buku na saya kawai pada wan ajing sikai nak jadi nak stop nam sana tak ini juga. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikasnong nongi kwayo sngo bahan ikasnong the lakot kalayat dikila pen sngo hinasnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni hakajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Hindi ban suto bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kinigi project. Net yang nga opi kabakaduk kajing mantoy. Kanlong yangi ki konsamna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.